اوه پروژه دروستکردنا جوسایی دیره لوک شیلاتزیه که نزدیکی 15 روزه کار تیدا کرن. سرارای که پروژه گرینگ جوبی قضا آمدیه بگشتی لحولاتی ناحیه دیره لوک دی بیجن. هرچند پروژه که باشه بوده ولی لدو خازن بباشی اف پروژه بهته بجهینان و گرینگی به اجاده می نافخوشی بهته دان. هر پروژه بتا چکن و چندین گنج تاین وگوت بکارن و سر و پروژه دو شول کن گلای باشو دیگه موسی جهبن بس بدویا وکی موسیو جی پرکن هرچند وگوت من وعظه که دو وعظه که لا که وقایرون و نخوشیه جی بس ام حس که نف وگوت گلای شورع نخوشیه تاین و شورع چکن و پروژه باشن اندی پروژه دست بگم بس پروژه ماجی چه ایدی ثانی نویگوی پروژه شرعی دیگر لوکیده بیم پروژه چکی بس تقریبا بگوی گله جهیت خرابوی نوا مدوید یعنی باش چکن تدشت بیجین یا آوایا هشت تا پروژه شرعی گله جه غیر نکینه ریوبر ناحیه روجی درباره اوی پروژه وهاب مداخویانی دایه. لەگەڵ جێبەجێکردنی ئەو پرۆژەیە بە سوپاسەوە ڕێزا پارێزگاری دووەک فەرمانی کاژێریش دەکرد بۆم بەستی پێکەنانی لیژنەیەک بۆ قەرەبووکردنی ئەو هەوڵاتیانەی کە لە ئەگەری چێکردنی پرۆژەی ناوبری زەرەنە من لە عەرچێ هەر پرۆژەیەکە دیە سەر ئەوڕێکە بێت بێنە قەرەبووکردن و لیژنەی ناوبری دەست بەکار بوویە و درێژی پرۆژەش تەمە 6 کیلۆمەتر و زیاتر لە 6 کیلۆمەترە ماوەی پرۆژە 720 ڕۆژە ئەو پرۆژەیە دێتە جێبەجێکردن لەلایەن کوبانیان دارینەوە ئینشەڵا بە زووترین کات ئەو پرۆژێکێتە بۆی جێبەجێکردنەوە و خزمەتی هاوڵاتیان و تەمان ئەو پرۆژەیە گرنگی خۆی هەمدا بۆ دەڤەرەکە هەم بۆ بواری سەلامەتی هاوڵاتیان بۆ کەمکردنەوەی ڕوودانی هاسوور دەڤەرەکە. پروژه بکوژمه 23 میلیارد و 700 میلیون دینار دهیت بجهینان. به درجه پتر 6 کیلومتره. ماوی بو پروژه جهاتیه دست نشان کردن 720 روزن. تمام کردن پروژه ده پتر گیانه هاوڵاتیان جوریدان هم پارێزیت. هفتیا بوری و جاگر رویدان که هاتون و چون لسر اوی جاده دو کسان گیان خوش دست دو 7 کس اندشی بریندار بون. نیاتور ماری این نارتی ناحیه دیرلوک.